A thola seachtain ha mainte na dúcha a dul amach ar starsaigh nachcha, a tar taint agus spéis dúlach goprach in NHS agus a leitch. Well in heachcaint fa sinne smuinnecha gan chuir sin ritcin at ar jaalichtar dóigaibh. Seo acab in flacbidach an bléar a sé na cheolatar. Agus a cheann gurrit jaun sich a fáin na scríb Martin Gillespie as a chálan scéirí bhór don NHS. Gatrí céir cóig sé a seach. Well, gaan al fatter goal, als je een dag eens kan corder set, wie meint je part carba. Time has come, and the trees are sweetly blooming.